ariko hari nashonje. Apana ntabwo washonje ahubwo twazi ibintu buhoro kugira ngo dukunde twumvikane. Mbo bonde bakwita ndamazina yawe witwa nde? Banyita Nyiramajambere Esperance umwana w'umutwe. Nyiramajambere ntabwo uri umutwe uri umunyarwanda. Ngaho tubwira ikibazo cyawe tugufashe. Nimutugwaneho inzara itumereye nabi. Nacyo turaza kubireba tubashakira ibicori n'ibyuma bishesha hanyuma mubone ubuhunga bwo kurya. Hari ikindi kibazo ufite Nyiramajambere kandi ugerageze no kutubwira utuje kugira ngo twumvikane. Murebe kuntu abashigajwe inyuma n'amateka. Babo n'amafaranga yaba yicuze. Nyiramajambere witomboka vuga buhoro kugira ngo twumvikane ikibazo cyawe tugikemure. Vuga buhoro utuje. Barayakorokeye ariko kugitwara kwogeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo imitsi. Nyiramajambere witomboka kuri iyo ngingo twaramaramaje turi mu nzira igana Siyoni ntabwo tunywa harage. Vuga utuje tugufashe ikibazo cyawe. Mbe burya bwose uri n'umukimvire nacyo turaza kubireba ikibazo cyawe tugikemure reka twakire mugenzi wa muhereze mugenzi wa Kazinda nawe tubwire ikibazo cye. Wewe bakwita ndufite ikihe kibazo ngaho tubwire bagwa Kazinda. Ndigira amajambere Sipesiyoza. Muri imanga mwese ko mwitwa banyina amajambere ngaho tubwire ikibazo twumve tugufashe. Banyiciye umwana kuri Noheli. Ngo bagize bate? Banyiciye umwana kuri Noheli. Ariko mugerageze mushyire gap mu magambo kugira ngo twumvikane bande bakwiciye umwana. Nyiramarira Nazaribona na Mukangabo. Bagenzi banje bande? Nyiramarira Nazaribona na Mukangabo. Nyiramajambere cyo kibazo ubuyobozi bw'ibanze burakizi. Bamaze kumwica baramuterura bamujana mu gashamba kabanyira maraho karaho hafi. Nyiramajambere nakubajije ubuyobozi bw'ibanze cyo kibazo burakizi. Buke mu gitondo baravuga ngo umurambo guraho mu gata. Nyiramajambere w'incankaranya nakubajije ni bande bakwiciye umwana. Nyiramarira Nazaribona na Mukangabo. Nyiramajambere reka duhana ibyesherero kugira ngo tubashe kumvikana ikibazo cyawe nyumve neza. Ubuyobozi bw'ibanze ikibazo wari kibabwiye. Ikibazo cyande barakizi Nyamarira yahise toroka. Waba uri umu content creator cyangwa undi wese wifuza ibikoresho by'ikoranabuhanga ntibikiri ngombwa kujya imahanga. Mujyanzu.com batudabagije batuzaniye mikrofone z'ubwoko bwose, sound card za original, amatara telefone ya original ndetse na ya kamera ya original, phone stand ndetse na camera stand bya original, ring light ndetse n'ibindi byinshi bya original. Ni hano mu mujyi wa Kigali munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Ukihagera duhamagare kuri 0788221133 cyangwa usure website yacu ni www.icyanzu.com kuko twizeye ubuziranenge bw'ibikoresho byacu tuguha garanti kandi ahantu hose tukugeraho. Sirimukana icyanzu.com ibyacu ni tekinolojiya.